ibiro bigashira ugasigarana ibiro abantu bose bazagupima ndetse bakazagupimisha nk'ijisho bakazavuga ngo ufite nka 30 imyeka igasubira zonyine wicaye kuri ya misinzira uzabiro bikagaruka kandi ugasubira kandi ugatera intambwe wasubira guhura na pasi ukavuga ngo imyeka biza bikwinjiza mu madeni ukaja mu madeni bakaza bakwita utuzina tw'amadeni bakakubatiza utundi tuzina isona nyoko bataguha kandi twamufata ibihe biza bitukuda atwiki Bwana sifiwe zamuri biganza atukuzwe agati inda naja kuza akaza n'umwana w'ikibebe akazavuga kuri se wa kibebe uyu muri nawe yaraganje yanyaga ubu tufitima iko yashobora kwirengagiza amarayi yabe Brazumbish yonja kwa Imana mashi kubera ko mu gihuguza irahenze kurenza ibindi bintu byose. Ndashimira abanyetorero twazanye barimo abaririmbyi kwaya ushindi mubarikiwe sana. Iyi korali igira gahunda imeze gutya. Uretse wenda nk'abagize imbogamizi ariko nta hantu barabatumira ngo bareke kwitaba ubutumire bwabo. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi amasezerano dufitanye murayazi, si ndiyo? Ntakuvuga ngo parapara mwitike siko ushindi perezida birori siko gihe cyose tuzojana mu ivugabutumwa nta muntu uzokora ku faranga bwe kuzogeza none indege nyuma yaje sinzi bizokurikiraho ariko tukiri kumwe nawe Yesu akidutije imbaraga n'amavuta mugomba kwisakirifya mukavuga ubutumwa gusa. Mwami Yesu namwe abagirire neza. Ndashimira timu y'abanyamasengesho baje gutumirwa ni kimwe kwita ubutumire ikindi kandi muri umukristo azanirwa ku mbuto gusa naho afishi n'amazina ibyo bashinzwe n'ibindi ibyo tukabitinde uzureba gusa imbuto umuntu yeze nizigaragaza ikiri mu mutima w'umuntu. Abanyamasengesho bitabye ubutumire barabatumiye bafata umwanya babashira kuri afishe kuba mwaje mumfashe tubakomera amashyi. Ndashimira abandi bantu twazanye barimo madame barikiwa sana niwe ushinzwe ibintu byose yahiye byo mu nzu ariko niwe ubishinzwe kumenya ko bigenda kwihutisha akazi ka kandi muzi kose uvuga ngo iyo nkereje aba yabitishije iyo abikoze kare izanza kare ni mu mukomera amashyi nawe ni protokole mwiza cyane. Ndashimira abakobwa bacu Jojo na Angel n'abana bo mu rugo batuye Komarok. Angel twateranye mu gatondo, Jojo nawe afite ibindi bikorwa ashinzwe. Aba bakobwa rero bafite iyerekwa rikomeye inaba design nibo bambika abantu benshi batandukanye mubona ku social media. Jojo na Vias dukomere Imana amashyi. Yenda yose muzobona namba ari smart n'uyu nguyu ni ukuvuga ngo ikintu cyose kijanye no kudesigninga no kwambika abashumba. Uyu mushumba nawe ari smart tuwabona ikoti yambaye umuntu muzobona yambaye ikoti ry'umweru aba ari umunyesuku kandi aba ari smart. Uyu uzamwegere azaguheza isoko ubarikiwe sana. Angel rero nawe turamwishimiye na Vias gusa aramusiganiza tumukomera amashyi. Barikiwe sana babonye afishe baravuga ngo turazana mu ivugabutumwa
mwami Yesu abagire neza. Nishimiye kubana na Evangeliste Gafota. Mwami Yesu nawe akugire neza. Ni umugabo mwiza w'umutaramyi. Mwami Yesu nawe akugirire neza. Tuganire ijambo. Nishimiye kubana n'abakozi b'Imana, Dr. na Madame na Pastor wicaye inyuma na Pastor wundi na Madame Revera, ngira ngo bya bintu mwabitunganyije. Jewe ndi tayari na Pastor ari tayari. Nawe ari tayari. Ibyo muzotegura turi tayari. Hano mwisi wanasifiwe. Mukoro. Tworohe twese gira dukorera Imana. Papa abacuranzi bagira utuntu twinshi tunama uduki kuri abantu bavugane arutundagire kumwigisha ayasa amasaha yo kwiga uregere sente birora zose mungurana ibitekerezo nabazi gucuranga ariko utwumuntu uzotumubwire kugira ngo Imana ikomeze bana namwe. Twakiriye na kameramani tawuzi umenya aho babicaye usubira gute gusubabona kamera. Tuzamura ibiganza by'Imana cyubahiro. Ahimbaze Yesu. Uyu mugoroba turaganira ijambo rigufi ariko rifite agaciro ku bugingo bwawe. Amen. Niturangiza dukora igitaramo n'isuku twaje gutarama twirekure dutarame umuntu wese yoro dutaramira Imana tunezerwe kunezerwa. Bibiri zivuga ngo banasifiwe ngo wishimire Uwiteka nawe agira gute aguheze cy'umutima wawe ya utanezererewe Imana ntabishobora kugupasa ibintu zo muganga. Isaba kubanza umutima wawe ukawutegura neza. Nufite n'akandi kabazo akareke mukira hano mu gitaramo nikadakemukira mu gitaramo karakemuka tugezera ku muryango nikadakemukira ku muryango karakemukira imuhira nikadakemukira mu rugo. Yesu aravugana nako nijoro muzoja gucejo kuwa mbere nako kavuye muzi ariko dutaramira Imana tunezererwe Yesu w'i Nazareti. Uzamurishwero cy'Imana atukuzwe ariye makuru y'igitaramo. Hari ukuntu Satani azayiba abantu akamba gukura mu gitaramo mawazo uri mu kadeni k'umuntu ariko Satani agira nabi akamba gukura mu gitaramo akaguterekamo nk'akadeni akaba ari kuvuga gutekereza ijambo rikavugwa rigatambuka rigashira cyangwa akakwibutsa ko utaricura leta cyangwa akakwibutsa ko ufite appointment ya sibi cyangwa akakwibutsa ko amafaranga usigara ari nka 50 gusa akaba ariko kantu kagomba kuzunguruka mu bitekerezo zawe no mu bwenge. Utwo tuntu twose tudushyira ku ruhande dutaramire Yesu twumvisha ashaka kuvuga muri uyu mugoroba. Tuzamura ibiganza twese tugire gusa tuzamura ibiganza twese atukuzwe. Abana mubareke n'aba Yesu byagiye umusubira gutekereza ku bana turi uko iyo bari kutubaza umwana agasimbira hejuru y'uwundi bakaguma bagakura akaroha akamuvuna ariko gakira bose bagakura ukabona neza bagakura. Kurya uruhare runini n'urwa Yesu w'i Nazareti. Naho twebwe ni ukuma gushaka gusa icyayi n'ibindi bintu bitandukanye. Uyu munsi turaganira ijambo rivuga ngo iyo umuntu yiringiye Imana nubwo yaba Imana atizayemera ko arambara. Iyo umuntu yataramye basi agafata Imana akayiringira ikamuzima bwe. Bwana sifiwe. Habe niyaguye ntizayemera ko arambarara hasi ngo abantu bamukandagire uko bashaka. Tuzamura ibiganza tugire gusa. Haleluya. Wese n'Imana cyubahiro. Iyo umuntu yiringiye Uwiteka Imana ntizayemera ko nubwo yagwa hari igihe kiza kigera ukuboko kw'Imana rwasubira kandi kwagira gute ukaja munsi yawe kugira ngo utarambarara kugira ngo abantu batagukoza hirya no hino. Imani yako imekuponya simama nawe
kurambara ishobora kubyemera niyo yahakanye yonyine yaravuze ngo umuntu unyirengeje wiringiye Uwiteka hanyuma akamukoreza urugendo rwe Imana yavuze ngo nubwo ngo ntishobora kwemera kurambarara ngo kugira ngo umuntu wese utambutse ngo agukozeho ibiganza kuvuge icyo ashaka ngo akore icyo ashaka ku bugingo bwawe kubera iki kwa sababu hariho trasi y'ubwiza bw'Imana utere haleluya imani yako imekuponya simama zamuri ibiganza by'Imana imani yako imekuponya simama ubundi mu busanzwe umuntu utabaho habaho ibihe turabyuka ibihe hari umuntu uva none ubwanjye ibihe murabizi habaho periyode ubundi uku tugizwe na periyode gusa ntago periyode gusa uku nta muntu ubaho nta muntu ubaho ujyagira umusobanuye Bibiri ivuga ngo n'ababeshya ngo barakomeye ngo ni ikinyoma ni ukuvuga ngo habaho ibihe zamura ibiganza n'Imana atukuzwe Dawidi igihe cyarageze yaravukiye iwabo mu rugo ajya kuragira iki intama mu gihugu imani yako ibyo biba ni ukuvuga ngo ibihe iyo bikeneye kukwita izina biza bikwita izina rikagufata ibihe kandi wanasifiwe biza bigusiga amavuta ugashya abantu bakavuga ngo urakeye wari usanzwe udakeye kandi twese tugakoma amashyi kubera iki akantu gusa umutozo w'Imana yagize gutya yagira gutya gatoya gusa nawe ugaca ugasaka abantu ibihe kandi biza bikwinjiza mu madeni ukaja mu madeni bakaza bakwita utuzina tw'amadeni bakakubatiza utundi tuzina isona nyoko bataguha kandi twamufata ibihe biza bitukuda atwika Bwana sifiwe zamura ibiganza atukuzwe agatwi inda naja kuza akazana umwana w'ikibebe akazavuga ngo ise wa kibebe kubera gacha yavuga bakavuga ngo ise wa mwana w'ikibebe ariko wavuze kubera ibihe byahindutse yari ikibebe uyu munsi karavuga ibihe gazasubiye kandi kwibirindura kugira ngo bigire biguhindurire kandi akandi gahere imani yako imekuponya simama ibieka biza bigira umuntu mwiza cyangwa bikakubwira mubi ariko Yesu yatugiriye neza tuzamura ibiganza yesu umuntu wese yagiriye neza azamura ibiganza inasema ibiro bigashira ugasigarana ibiro abantu bose bazagupima ndetse bakazagupimisha nk'ijisho bakazavuga ngo ufite nka 30 ibieka bigasubira zonyine wicaye kuri ya misinziri bya biro bikagaruka kandi ugasubira kandi ugatera intambwe wasubira guhura na pasi ukavuga ngo muri 2023 si ukupasi yaraka kubera utere haleluya igihe cyane embakite mission biravu arigende gutanga tuzamura ibiganza tugira gusa igihe kizakigera papa umwana musibate wari usanzwe azaririmba ari umusibate igihe cyane agashaka kitwa papa Samuel kandi twese tugibigirana cya live tureba kubera igisi no kubanga igihe iyo kikugezeho kizagishaka kurambara
ariko Imana yakureba kubera ukuntu mwabaye inshuti nayo ntishobore kwemera nubwo wagwa. Zaburi Imana ishobora. Haleluya. Fata mikoro bakike nkarengera. Igihe wanasifiwe. Kiza kigera umuntu utarusukuzi mu ntabwo yarasifiwe. Ariko igihe cyarageze karakora kumukunda twese twagira tugatega amaboko. Igihe kiza kijyo ikindi gihe kikabi. Kitabo belari dessa profecia. Ai umuntu gabanye n'Imana. Ibihe byi gukura Bella Sofia. Isabi Imana yarero. Haide. Isabi Imana. Ibi bizazemera kukira. Bigasuka bikemera kuke. Izina rikukire rigashira. Bakari kansoringa. Hanyuma agasuka akazi n'izi. Yitwa mu buke. Kandi nayo yamufata. Kandi abantu bose bakuzi. Bakazabona ndakubere. Ibi Elizabeth Bwana sifiwe. Ariko David yarese. Agakantu ko kurambara. N'Imana iziyagara. Nukwambo umuntu yo gutuka igitutsi kikagufata bakakikubita bakashe. Ariko hari esikariye kitemerewe kumanuka. Kubera ko hari Imana iziyagara. Na hantu hamwe gusa. N'umunsi muhura nayo. Izuba ngo Alex zanyeze gusa. Ariko sinshobora kwemera ko arambara. Igihe kikagera akongera Imana ikamufata ukuboko yakuzamu isi yose yakoma amashi. Turi ibihe bisikamiye abantu. Ibigutsikamiye gasimbizi ariko biraha. Nta muntu utagira agaperiode. Agaperiode basi. Hari no mwikanisa kabaho. Hari igihe kaza kamakagira agaperiode. Kakamakagira ngo umunyabwoba n'abatagira kwizera bazamapfa ku izina ryamfashe mokana bozo bisaza tugutangarije muri uyu mugoroba izina wiswe n'ibihe byose si ryawe ntabwo ryawe niba ntabwo izemera kurambara ishobora kuze.
zamani yawe Dawidi yaravuze mu mubiri uzireka ibihe bikagufata bikagukubita hirya no hino ngo tishobora kurambara iyo wase zamuri mashwa haleluya ahimbazo ariko ibihe nibi ibihe bizabinyaga umuntu bikakunyaga bikakora muri kofi ibi bizabikunyaga amafaranga akagenda ka ukishyura uzi neza ko yatunze ariko ka yagiye mu buryo utazi Jimale ibieka izaritu umuntu azamuka cyangwa akamanuka icyo bituma Bwana sifiwe uzoza ubona umugenzi wawe ari muri kumwe mu isafari mwe musenga mwese mwarafashe mwarasomye ijambo mu gatara bwacu ukabona raguru tukamuseka Baby uzumenya ngo yagize ari akagozi kitwa ibiheka mu kwezi ariko hari atagomba kure harima itazayemera ko turambara nubwo ugeze kure cyane ariko gutangarije muri mugoroba harima idashobora kwemera kurambara E lo filari del sacrificio fare morire sanguigna dove ma non mi senti ubwenge n'ibitekerezo n'amaraso n'umubiri iyo biyobowe n'Imana mukuvuga ngo tishobora nari kwemera kurambara ntabwo ushobora kurambara abantu bagushobora kugufata bakakubwira uko bashaka bakagutuka bakakwambika ibintu zose bakeneye ariko iyo wakoranye n'Imana neza hari ahantu iziyagana hariho limite izivuga ngo stop yavuga ngo stop isi yose igahagarara zamuri mashwa haleluya utabara muri uyu mukutabesha biheti shashora igihe cyose uzitegure ko igihe kimwe yumanuka ayo makuru turayatangaje nubona umuntu birakuzi uza witegura ko igihe kimwe uzomanuka nubona umuntu birazi uza witegura ko igihe kimwe bizaba nubona umuntu n'ingumba uza witegura ko igihe kimwe ashobora gukikira umwana nubona umuntu nta mafaranga afite uza witegura ko igihe kimwe ashobora kuyatunganya Sia forte tamam utakayisigara ke usomenye ko igihe kimwe yoyamu agakuruka neza twese tukabona yakumuse wazumureba ukaba mama yarashize ariko ka uzuritegura ko ikindi ashobora kongera kwisiga kubera bivana nuko wabanye n'Imana nuko mwakoranye na bisaba gukorana n'Imana neza uyu mugoroba twongeye kuyibusaka umuntu wese asukuye ibirane newe n'Imana Filosofo Canela
ngaho. Hallelujah. Ntashobora nari. Nukuvuga ngo wakoranye n'Imana neza. Ni descendance. Biramanuka bikagera ku buzukuru no kubuzukuruza abantu no kububwira. Yesu. Cyo bituma nahaye Ibrahim isezera. Iramubwira ngo murukingi rwawe Ibrahim nibwo hazokomoka intare mu muryango wa Dawidi. Kubera Imana yareze intambwe za Ibrahim gusukura yagendana nayo. Amen. Tela. Somebody show your shima. Hallelujah. Hallelujah. Somebody show your shima. Atukuze. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Nawe aragukura iyo mitwa. Hari igihe abantu basimbana bakubita ibitari byabo. Uyu mugoroba tubatangaje ko imitwaro twikorera si yacu. Kuna yule ambaye amepatikana wa kubeba mizigo. Tumubebeshe mizigo yetu. Atakushindia mabaya. Tumubebeshe mizigo yetu. Atakushindia mabaya. Tumubebeshe mizigo yetu. Atakushindia mabaya. Mizigo yetu. Atakushindia mabaya. Tumubebeshe mizigo yetu. Atakushindia Amen. Dawidi yavuze mu mitwaro yacu yose ngo tuyikoreze Uwiteka ngo nawe azasohoza amasezerano yacu. Umugoroba twaje kubabwira ngo Bwana asifiwe. Kuna mizigo ambayo kila mtu anabeba kwa mgongo. Lakini tumepata nuru ya ulimwengu. Yeye twao umuco ariko Yesu umuco. Zamani macho. Haleluya. Luna zoferika sasa. Watu shimange. Hatutautupa ujasiri wetu. Tutaendelea kumfuata Yesu. Usileke abantu bakwita mazina bakene. Barowe bongereho nayigisekuru. Ariko babwire ngo Uwiteka ndazemerera ko ndambarana. Ntabwo dushobora kurambara. Kubera hari amasezerano dufitanye n'Imana yihariye adashobora gukorwaho. Hari amasezerano adakorwaho. Haleluya. Zamani macho. Haleluya. Amen. Yes. Tumubebeshe mizigo yetu. Sikoreza Uwiteka umutwaro wawe. Bwana asifiwe. Amen. Inzo byose tuvuze tuzatubinyuramo Imana ihayire. Ariko hari idashobora kwemera ko turambana. Dawidi avugisha ngo kandi tudashoboye. Iradusenge. Zamushoye gakima. Sofela kitromelas. Ariko Dawidi nawe yari kikuki. Igihume chima. Dawidi yaravuze Bwana asifiwe. Aravuga ngo kuri kugirwa neza n'imbabazi. Ngo bizanyomaho iminsi yanjye yose yo kubaho. Ngo nanjye uzifunda muri paruwasi
Yesu ngume ureke tugume abantu barasohoka mu bitaramo baye basha ureke tugume mu nzu y'Uwiteka kwa sababu tayari kuna neno ya adabu ametoa ndani ya kinywa chake. Yanasema mkuri kuigwa neza ni babasi bizatuma ibihe zose zashuka kuba mbona kicha kusema Come, Lord, Ande zimera Omae ibihe bidashira Aí me deu boa noite. Acho que David era rainha. Oh, tá passando assim. Aí passou isso. Aí passou. Olha, ekana. Bwana asifiwe. Amen. Ekana na makuru ya watu. Uiteka kusaishi mizia za. Niishi mizia za. Aho. Amakuru ya watu tatabia. Yesu tataita kwa makuru ya Kasarani. Tashobora kwita ku makuru ya Gidura. Ntabwo gashobora kwita ku makuru ya Nairobi. Icyazare. Azare ngwese. Inzira zanje. Inzira zanje niwe muzimena. Imana ni mara kumenyezea sana. Mungu akisha kukamilisha safari yako. Amakuru y'abanyamurenge n'abanyarwanda n'abanyakenya n'abazungu. Nashabima. Imana kusafa kuba ifite amakuru yawe yose. Ukura wivu amakuru yose. Katafari desas. Kuita seven people. Sasa uiteka niki umugeri wacu paswe azarisha kuragira wote tuzakena azatujyamisha mu cyanya cy'ubisi oh la ritesa tugutangaje kumugaragara tutitaye aho uhagaze no kwibazo zawe mbese ntabwo Imana izemera kurambaga izemera ko abantu bavuga izemera ko satani itera izemera satani kazi kagerageza bikinjira neza amafaranga kayatwara kagutwara n'ibindi bitandukanye ariko hari akabisho k'Imana tuzabura Imana haleluya Andi azako mukiranisi wa nikongera ikamufata uko kayagute ikamuhagurutsa isi kemera n'abantu bakemera bagakoma amashi satani gasinzwe hayireba kumugaragara niyo mpamvu Dawidi yanditse aravuga ngo wanasifiwe haleluya koreza Uwiteka amaganya ya leta mizigo yako umubebesha Kristo wewe utatembea ukiwa huru uzikitu kigoya no kugenda mitwaro yako bafata amabafu gashira intego gashira abantu gashira umugabo gashira ikorari gashira akazi anga ibintu byose bagenda
umuntu yarahangaraye yewe uzi isakame ibiki rekura tuzabona imashwa Rebesha Yesu Kristo mzigo wake amekuja ili sisi wote tupate kutembea huru. Yesu kitu cha mbele yakoze Yesu okudu kura imitwaro yari tubemereye yaraje kugira mu mitima iruhuke araza kugira mu mitima yakomeretse ibyo bikomeye byomo bihinduka inkovu kandi inkovu tigaragara singi inkovu y'igiti atukuze mwana ayimenye ndari wetu zamuri mashwahi haleluya haleluya zamuri shwahi yashima zamuri shwahi yashima Ugwane uwiteka yishimira inzira zawe Imana yishimira inzira zawe ikishimira imikorere yawe ikishimira akazi wako ikishimira urugo rwawe ikishimira umutima wawe aya ni makuru ni histoire zamuri cyubahiro cy'Imana haleluya Imani yako atukuze ahimazwe peka Yesu hari ibimenyetso Bwana sisiwe haleluya hizo tukienda kuvuga biza biranga wale ambao wamepita katika bonde hizo lakini wakashinda iki tugomba kurwana nacho ni kimwe gusa nukurwana atukuzwe Imana yishimira inzira zawe izikora kandi wabishozwa niki ikintu cyane n'umuntu uzugenda n'amategeko y'Imana mutima amuriza vuga buri munsi Bwana sifiwe amen buri yamasanze ikintu kigoye gikome nukuza umuntu kintu iyo buri abantu muruzi bafu yagira umuntu uzikora mbazaza gukora mu bumva ko bigenda siko bizabigenda wababwira ngo akaka yagira umuntu uzogakora akaza kwihutira kugira ngo agakore uyumve icyo bamuhuje uko kimeze nawe ndabona ko zagenze naye mungo ziyege Imana arabwiye ngo mvendereye Bwana sifiwe ibiti binga bibiri cya gatatu biri abari cyo birukira ngo bumve uko kuzasime kimeze nabona kiturabesha no kuteranya utaremede mutagorwe nabona kiturabesha no kuteranya wale ambao wanatembea na amri ya Mungu ndani ya mioyo yao abo ni Mungu zabasha gutsinda Yesu ntabwo watsinda gutsinda abadayimoni udafite amategeko y'Imana muti chaka bisuku yagira gusa ngo yagenda gusa gukora ibyo amategeko asaba ko tugomba gukora imani yako imeponya tishobora kwemera n'umuntu yatinzwe kwarambara nukubera ko afite amategeko y'Imana mutima yageze yararana mu bitekerezo akayiranwa akagaya afite akayataramana akayajana mu kazi hano hanze ikizokwereka umuntu utagira amategeko y'Imana isura agaragaza mu kanisa si agaragaza mu kazi isura agaragaza mu kazi si agaragaza mu wiwe samuri cyubahiro cy'Imana haleluya ahimazwe ashimye teka amategeko y'Imana Dawidi yaravuze ngo nabikisha kurya umutima wa ibi ahiga kugira ngo n'igitondo kimwe bazagushumura bakunda muga nasi utere haleluya Bwana asifiwe
kugira dukure ibintu birangaje hejuru y'abantu kubera ko abantu muri iki gihe bararanga imani yako lakini matendo yako ukiangalia hivi ichanga tatukiza kituma imani kurwana kugira mutarambara nuko imbuto amen imbuto za wewe kandi dana shoshi mufata yongasha muyarara memoire za rusi ndabizi bamwe tuzamushoye gashima haleluya haleluya izowera muhira izowera mukazi izowera izo nizo zasababisha hiyo ndio inasababisha Mungu asikubali wewe uweze kuwa Imana ndio kwemera kuzima yayo muhayowera ni mutunzizi imani yako imekuwa uwani ugomba kuzana ugahima imana nayo kaziye niweza kaziye hano mugomushi ukuyesira hitangiye bimwe gusa azogororoka amasezerano yawe yose kuba mu munsi ujya Yesu atoma turishije mu bwangu cya turashije turawusa ujya mu bwangu rero basi umunsi kuba no ujya impact irawutse mu bwangu biri irawutse mu bwangu uwo munsi Yesu anotega amaboko avuga ngo icyo nanigenere ni iki Baba